Shubor na KHLIEH jong unongsan Hima. Ke MAWTEN Sports Club kalau KHLIEH ke jingjab hakelim punyelek kai jong ke 4th Meghalaya State League arjar arpusau kata penyat dengan Meghalaya Football Association hadian bagalala ban penlim no ye KHLIEH MAWLIEH Youth Club da arko la iway hamadan MDSA Artificial Turf MAWKYRWAT. Ketika nam job kalawan urlong hadian baka MAWTEN kalala banyelek kai bah lingba u overshap yaup niau uba pongi ke jersey ke ba shipho uba liok tem artli kikol kata ha ke minit ke ba san pusau bat prapu nyo ha ketika sngi ke ba de jingelek kai ke ningkong jong ke group B ha MAWKYRWAT ledan lang u Dr. Lombor El Mausor Vice President ke MFA ba YG Lingdo Working President MDSA ba HS Dingdo bat kinongkit kam ke MDSA. Kejingile kai ke babut ha MAWKYRWAT Group B kan long ha kalai potrik risau arajan arpusau ha pedeng ke sutenga persya ya ke Riangdo Youth Club.